Pindul, silakan konco-konco kita hafalkan bareng-bareng. Panitia kami silakan yuk. Aku Pindul papan pariwisata Baron Krakalan kukup Sundak siung sadeng wedi amba Sri Gedhong uga ngrenean ngulon sithik wis tekan pantai ngobaran mikirin si jantung hati dari mana dek datangnya cinta katanya dari mata lalu turun ke hati kalau jodoh tak akan lari masa-masa liburan gua Pindul memang mengasihkan naiknya kereta bandalam ala aduhai jalannya encot-encotan musik iki gayang regeng campur sane KBB ayo nek gua Pindul lho kok juragane ayam tekan kene iki Pindul pantai pariwisata Baron Krakalan kukup Sundak siung sadeng wedi amba Sri Gedhong uga ngrenean ngulon sithik wis tekan pantai ngobaran gaske iki juragan pitik saka ngendi Bu Bu Haji matur nuwun Bu Haji. Aja lali kebake karduse Bu. Di sana gunung Dek, di bawahnya ada kali. Artine apa Mas? Atiku bingung. Mikirin si jantung hati. Dari mana Dek? Katanya dari mata lalu turun ke hati kalau jodoh tak akan lari masa-masa liburan gua Pindul memang mengasihkan naiknya kereta bandalam ala aduhai jalannya encot-encotan musik campur sarine lho iki enak ya Mas jangan lupa kardusnya diisi saiklase dulur saiklase bae ayo rezekine nggo kas kita semuanya matur nuwun Pak Saimon terima kasih Pak Aris matur nuwun Om Gito juga ibu-ibu semuanya matur nuwun ya yo nyoto ora mung ngoyo tempan pariwisata
dijogo gua pindul papan pariwisata dengarkan baron krakalan gugup sundak siung wedeng wedi ombo sriget uga ngrenean ngulon sithik wis tekan pantai ngobaran masukin dong Bu Haji juragan pitik saka ngendi Bu? Juragan pitik dari Tanah 100 Ciledug. Ciledug Tanah 100 jualannya di sana. Matur suwun. Di sana gunung gede, di bawahnya ada kali. Hatiku bingung, mikirin si jantung hati. Ada di mana dek datangnya cinta? Katanya dari mata lalu turun ke hati. Kalau jodoh tak akan lari. Masa-masa liburan gua pindul memang mengasihkan. Naiknya kereta ban dalam adu-aduan, jalannya encot-encotan. Naiknya kereta ban dalam adu-aduan, jalannya encot-encotan. Nggih, Ibu nuwun sewu, urung entek lho. Bu duwike urung entek lho. Matur nuwun Bu Haji.